nongeye kubasuhuza mwe mukurikiranye Umuseke Magic TV. Nkibutsa aho utarakora subscribe kugira ukore subscribe kugira ngo ubutaha mu kiganiro kijye kikugeraho ku gihe. Uyu munsi rero nabazaniye umugabo w'umunyagitugu cyane wayoboye Ubutaliyani, Amilcare Andreas Benito Mussolini. Bahaye ikaze. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Uyu mugabo rero w'Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini yavutse 1883, avukira mu gace kitwa Dovia di Predoppio. Uyu mugabo rero Mussolini yavukiye mu muryango w'abana batatu, akaba ari we mfura mu bana batatu kuri se na nyina. Uyu mugabo Amilcare Benito Mussolini se umubyara yitwaga Alessandro, naho nyina umubyara akitwa Rosa. Nyina umubyara Rosa akaba yarigishaga ijambo ry'Imana muri Kiliziya Gatolika. Ikindi kandi nyina wa Benito Mussolini niwe watangaga ibitunga umuryango, kuko se umubyara Alessandro yamaraga igihe kinini mu bikorwa bya politiki. Uyu mugabo w'Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini mu mabyiruka ye yakuranye amatwara ya gisosiyalisite, akabikomora kuri se umubyara. Mu mabyiruka y'uyu chef Mussolini yakuze akunda ubutegetsi cyane, kuko ku myaka ya 39 y'amavuko yahiritse umwami w'Ubutaliyani wayoboraga icyo gihe. Mu bwana bw'uyu chef Mussolini yakuranye ubuhanga mu mashuri, kuko ngo yazanaga amanota ya mbere mu mashuri, ariko ngo akarangwa n'ikinyabupfura gike, kuko ngo yirukanwe mu mashuri inshuro nyinshi. Uyu mugabo w'Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini ngo yirukanwe mu bigo by'amashuri inshuro nyinshi cyane, ngo azira guhangana n'ubuyobozi bw'ikigo n'amacakubiri muri bagenzi be. Mu w'1902 Bwana Benito Mussolini ngo yaje kuva mu ishuri yigira mu Busuwisi kwiga ibijyanye na gisosiyalisite. Benito Mussolini ngo ageze mu Busuwisi mu gihe cy'umwaka umwe yari amajije kwigarurira imitima ya benshi. Mu w'1904 Benito Mussolini yaje kugaragara mu myigaragambyo ya politiki mu Busuwisi, bahita bamuhambiriza asubira iwabo mu Butaliyani. Uyu chef Mussolini yageze mu gihugu cye cy'Ubutaliyani akomeza gucengeza amatwara ya gisosiyalisite mu baturage. Gusa uyu mugabo Amilcare Andreas Benito Mussolini ntibyamuhiriye, kuko nyuma yaje gufatwa mpiri arafungwa. Gusa ntibyatinze, nyuma gato Benito Mussolini arafungurwa. Uyu Mutaliyani akimara gufungurwa, Benito Mussolini yaje kugirirwa icyizere cyo kujya kuba umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa Avanti, bivuze gukomeza imbere. Uyu chef Mussolini yasaga nkaho yenda kugera ku nzozi ze, kuko iki kinyamakuru cyabimufashijemo cyane, cyatumye amenyekana hose no gukomeza kwamamaza amatwara ye ya gisosiyalisite. Uyu mugabo Benito Mussolini, iki kinyamakuru Avanti cyamufashije gukomeza gushimangira ishyaka rye. Igisiga cyitwa Kagoma nicyo cyagaragazaga ishyaka rye. Gusa ngo ntabyaya ngo de, mu w'1915 uyu Mutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini yaje kwirukanwa mu itangazamakuru. Nyuma yo kwirukanwa, Benito Mussolini yahise ayoboka iy'igisirikare akajya arwana mu ngabo z'imbere. Uyu Mutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini ntabwo yatinze mu gisirikare, kuko nyuma yaje kuraswa mu ntambara arasezererwa. Gusa ntiyavuye mu gisirikare imbokoboko, kuko yakuyemo ipeti rya kaporari. Nyuma yo kuva mu gisirikare intambara irangiye, Benito Mussolini yakomeje imirimo ya gisosiyalisite akanenga ingoma y'Ubutaliyani
abashinja kugira intege nke. Mu w'1919 Benito Mussolini yashinze ishyaka Fascist rihita rinashyira hanze ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Benito Mussolini yavugaga ko iryo shyaka rigiye kuzamura ubutegetsi bw'Ubutaliyani ngo rukagera ku rwego rw'Abaromani ba kera. Nyuma gato Benito Mussolini yaje gushinga umutwe w'ingabo ze azita Black Shirt, bivuze amashati y'umukara. Nta kindi cyatumye Benito Mussolini ashinga umutwe w'ingabo byari ukugira ngo zijye zitera ubwoba abatavuga rumwe n'ishyaka rye. Mu w'1922 Ubutaliyani bwisanze mu mvururu ya politiki. Benito Mussolini ahita ashyira hanze ko ari we wagarura umutekano mu Butaliyani wenyine. Mu w'1922 Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini yahise ahabwa kuyobora Ubutaliyani. Mu w'1925 Benito Mussolini yari amaze kuba umunyagitugu, aho yahise afata izina rya Indusi, bivuga umuyobozi. Ingoma y'uyu Mutaliyani Benito Mussolini yahise itangira kongera imirimo mu nzego za leta, agamije kugabanya ubushomeri bwari mu gihugu icyo gihe, bituma akundwa n'abaturage cyane. Mu w'1935 rero Benito Mussolini yavuze ko agiye kugaragaza imbaraga z'igisirikare cye, ahita agaba igitero kuri Ethiopia. Ubutaliyani ntibyatinze bwahise butsinda iyo ntambara, bitewe n'uko Ethiopia yari itaratera imbere mu bijyanye n'igisirikare. Mu w'1939 Benito Mussolini yaje kujya gutera Espagne inkunga mu ntambara yari muri icyo gihugu cya Espagne. Chef Benito Mussolini nta kindi yabikoreraga kuguma gucengeza amatwara y'ishyaka rye mu bindi bihugu. Mu w'1939 umunyagitugu w'Umudage Adolf Hitler nababwiyeho mu kiganiro cy'ubushize, amaze kubona ubushobozi bw'igisirikare cy'Ubutaliyani yahise agirana amasezerano n'Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini. Ntibyatinze bahise basinyana amasezerano mu bijyanye n'igisirikare, amasezerano yiswe amasezerano y'icyuma. Chef Benito Mussolini abishishikarijwemo n'umunyagitugu w'Ubudage Adolf Hitler, nawe yatangiye kwanga Abayahudi bo mu Butaliyani. Mu w'1940 Ubutaliyani bwagabye igitero ku Bugereki. Iyo ntambara ntibyatinze buhita bumanika ibendera ry'intsinzi. Uyu Mudage Adolf Hitler amaze kwihuza n'Umutaliyani Andreas Benito Mussolini, nta kabuza iherezo rya Mussolini ryari rigeze ku iherezo. Uyu German Adolf Hitler yashutse Benito Mussolini bajya mu ntambara ya kabiri y'isi yose, bagaba ibitero kuri Pologne, Ubwongereza ndetse n'Abafaransa. Iyo ntambara irimbanije nibwo Ubutaliyani bwagaragaje imbaraga nke mu gisirikare, kuko mu w'1941 ingabo z'Ubudage zatabaye Benito Mussolini, aho ingabo ze zari zigiye kumuhirika ku butegetsi. Mu w'1942 mu nama yabereye mu gace ka Casablanca, Winston Churchill, Frank Tam Roosevelt bafashe icyemezo cyo kuvana Ubutaliyani mu ntambara. Icyo gihe bahise bategeka Ubudage kuvana ingabo zabo zari mu birindiro by'iburasirazuba, aho barwanyaga ibihugu biri mu muryango w'ubumwe w'Abasovieti. Uhereye icyo gihe Benito Mussolini n'ingabo ze batangiye gushyirwaho igitutu.
Benito Mussolini yategetswe kwegura ndetse anafatwa mpiri, ariko atabarwa n'umukomando w'Ubudage. Icyo gihe Benito Mussolini yahise yimurira guverinoma ye mu majyaruguru y'Ubutaliyani, akeka ko ariho azazanzamurira umutwe. Mu w'1944, umujyi wa Roma wari umajije gufatwa n'ingabo zishyize hamwe, bigera n'aho bafata Ubutaliyani bwose. Nyuma Benito Mussolini n'umugore we Carletta Petacci bagerageje gucikira mu Busuwisi, ariko ntibyabahira kuko tariki 27 Mata 1945 batawe muri yombi n'ingabo z'Ubutaliyani. Tariki 28 Mata 1945, Umutaliyani Amilcare Andreas Benito Mussolini n'umugore we Carletta Petacci barishwe. Benito Mussolini n'umugore we Carla Petacci na bamwe mu bari bamushyigikiye bo mu ishyaka rya fasciste barishwe. Bishwe bamanitswe imbere y'imbaga nyamwinshi, aho abaturage babateraga amabuye n'ibindi bikorwa by'iyicarubozo, bicirwa ahitwa Mazzegura mu Butaliyani. Uyu mugabo Benito Mussolini wari warasezeranije abaturage kuzongera kwagura igihugu kikangana nk'uko bw'Abaromani ba kera, ahubwo byarangiye agishoye mu ntambara n'agahinda gakabije. Ibye birangirira aho ngaho. Nyuma yo kwicwa uyu nyakwigendera mu w'1945, yaje gushyingurwa mu irimbi rya Moscow. Gusa umurambo w'uyu nyakwigendera Benito Mussolini waje kwibwa na bamwe bo mu ishyaka rya fasciste. Gusa ntibyatinze, aho waje kongera kwigarurwa n'ubuyobozi bw'Ubutaliyani, aho wahishwe imyaka 11 mbere y'uko uhabwa umuryango we. Nyuma waje guhabwa umuryango we nyuma y'imyaka 11, wishyingurwa mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Cadapio. Iby'umugabo wari waragize inzozi zo kuzayobora Ubutaliyani birangirira aho ngaho. Wakoze kubana natwe hano ku Museke Magic TV. Bararikiye kuko tuzongera guhura mu bindi biganiro hano ku Museke Magic TV. Nkwibutsa utarakora subscribe kugira ukore subscribe, tujye tubana hano. Kora share ku nshuti yawe, comment yawe ahabwa agaciro. Ibihe byiza.